Shubor na Khlem jong unong san Hima. Ukurtang kaseng VPP na North Chalong constituency uba Adelbert Nongrum ula plaba umshim na Ïuhkjat hatem yo Mawlong hakani ka jingelap election Namar Kwah ka vote Henry bandi pat ya ka Longdien Namar kidi bantip manu badai trayeng bat manu badai ginong shongwai. Ya kini gikantian uba Adelbert lapan pa hawa ay jingkran ha ka jingelap election bakhat do ka balong ha YMCA maukar kabalalong menta ka janmi jo ka arpusaw tarik urampang arhajar arpulai hak ba palat spangut ginong kersan upra lawan masngap ya kajingelang. Bahaya kini. Kena kena baca. Kena wana kabor. Kena yoy kabor. Kena sirsha. Kena report beken ya ka resolution policy. Uyang uwe na po jan tiawong em. Ni ko anak ka jong saupo. Ka kono kile kai ya ka Lawei jong kisama. Kata di kowe. Kabar. Menta kiong IC ini. Bagi sirshari. Niladai kapor malkri isabi to malkliken manobai pi bato sabi atau ndai ka UDP ka ukon sama bawa na kapatay ayu como MP ulong MLA ulong kamlong MLA panbanong yo ya chief minister post Namar balay kita kibak perta bagi Kwah banyalam kita sutrat bansa yalam dan Namar kadau paiba ngami dang intellectual consultancy kawai pakawai ka mga kren ka mga le ngan haban ay jingken hakatu ka por nga hamlet simenta ya ka speaker election imadon ibalit no aswa jongi sa duar jong play iyo sngo ya ka jingsi siya siya ka pasyan la shit nga dang kren ka sri speaker election post ngapsi ngapet na po ka jinglet simenta nampak kita kibong bagay kiramba kaya nga majapay ba ako berkaitan dengan siya yuan hanya berpersai kalau pinalag parang nagjakas lain piyon perkat perpuson hasya percim karay mau takan ni nyaman berkentok nandai subha sutu baka kongres kadai kaju ka BJP ka NPP ka UDP kadai kaju kaya prayer they are the two sides of the same coin. They are the two sides of the same coin. One Ïuhkjat. Hagapur bagi tawa ya ka LP, ka Kongres, kada nakapur. Baro na Central, hadu po Assam, hadu po Meghalaya, West Council baga state government. Meghalaya jungi. Kawan pas ke BJP. Ka BJP, ka badan lang kini-kiway pat ka NPP, UDP bat kiway-kiway. Kipan ILP, pag kilekay, kiprong daw thala. Kalau telah kadau bakasur joki seng balam jok paiba kalau kiwen na tingipon kinsa pre man pass ya kata ka unanimous resolution hapo ka house hindi ka skot no tangga jing pass ka resolution kalau bakasur ka India ka ba lang ringkat mangi kong gidekot met chong ka India kile kai ki Khlem pen urlong ye ka bang mangi temo banyak dah yang ni kamenta banyak dah kalau we jong ki Longdien Namar kadau orang MP, ka BJP, apa kiong dak Hindi, Bharatiya Janata Party. Kalau orang English, National People's Party. Kiwan lekai hakani ka 17 North Chalong constituency. North kawan room zero mau kiong. Ka Arterik kan ai ya ka jubab. Mikiwe. Ngapain mau paiba? Kisu ba pentra. Lagi pai ka ILP, ni pai ka boundary, kadai hakti joka Kongres mencua, kadai hakti joka BJP menta, kini badan menta, kidai, kibenta joka BJP. Semar kadau, pai ba ngasongo pada ubay, yang lawan terwah, yang piket Kongres buat BJP hayeng, kadai orang cucuk tang election, nganu apat balai yang generation. Yang kadau. Kini keadaban ay kejingkai kebasan powai trigisnam baru nasi job tang collection Khlem le ye ngam te pateng dalam kadau mengambil barang lu kada kerja player jebut kebasir kai kata ke ego henry tangba namar bandem ke pateng menta bat Lawei komwe beli ngali ban pindah na pertama dia trailang banla ada nam job banga la job BJP dalam kadau si persang nakapor si kapor ini uput ubang hahaban niya
wan ke je pher jumut hapo ka seng Ngam reng haban bi nganum keren kata reng dangala song bat puson plan haba khadu kawan ni kentien khadu ne Adelbert nongrum KHNAM Benar kedau hasil tu kamut ke pai banong bagi dan marwei bar dan mensua manga dan marwei mengimla alai ne kadang ke jigong par operkan mau bagi jing Khlem kam song haga jing bon pai kau play you badal bot marwei play you bar dan marwei lagi pak ikli mapiken sampul pergi senam bila sensyara jing bon pai pilih ayu Piwaraan ayu Pikam kawan Pikalalong kira kau pisah Dagat sepajang pajba Kikai pajba man perlong krong Kiwana kerten barak di kong jengduk Kendom rak nuru pajba bayi Ya ka jengduk nambar radarat Ki jengduk ken miok tu syuk bertir berpendir Kisau terat berpernikai Pi barabul Nambar ka surkar Kebailam Dau korra sama Hadu bertada rabul Sedeli Lawei barabul Lawei kasim rampak kalau ke jingkia ke bakrau nak ke bentah ke sorkar ke bathamai ke barwan ke bor dua lempat ba kene udah kawai ke bentah ke jingkit kri ha sorkar bathamai kem bariyo ke bor ngen pulut ke bor sibun ban thau ti policy ki ban pentri kam hok ha garep karyang ha ki degi siap Haka kendo ko siap ban pele persa ya kita ki siar ki rupa ki berat cepo juga kendo ke mentala klong lut ki klong Islam ki doktor ki la klong lut ki ai kursi hapor covid level mid ki ai ki drop ban mentagi mano bari high level ka UDP ban ka MPP kenau pada wadno bakla ka MPP ban ka UDP ki ki high level bukan buat jom KDP kiorna bobaret Adelbert bayang baik boleh demiam sampul sedikit Islam dan habiam lupa si nak kata Lawei jom Longdien kipateng kiorna boleh emosional Baik-baik di kamera Mawlong emosional, piru dan ismat, Mawlong emosional, hab sosial, rasa Lawei, kaya kebarja, kibar saka seni seperti. Hatu Mawlong emosional, kalau se kepot, bani Ïuhkjat beriu, kalau se kepot, maki kiai tegalip service hapo assembly, sabar pak, kikam top, kikam putih sudah. Kiwan sampai bawa mata, kipen biar juara beriu kelen-kelen, berpen kami, berilam bakra, berpindah ke dor lajar, saujar, kau itu inga, kiberiu jonga, ki start mata, kamtam intellectual controversy, kejauh, mokar, kambing babiat. Ladap bani kirisol lembak kipor mensua, piai kisim, kemudian itu bampang, dapur lesasem, kilai lesasem lejong. Bab sebab puangkan Yai nak diam dari kamun Nadi politik dari sistem lejong Lain ada sambut Compare Ongku belai sibun Belai kerku epi Terima kasih Wan tabut dengan perkat Hasyoban sim nekarai Kaya umur barang Walau lakum sim Nawang tangan negawai Nada sibuk lakum sim Lain ada sambut Yano pintep kebut Haka singi tabut Dia pikir Lei long kepat nama siap layar sawut. Dia pikir layar sawut layak tu kebut. Dia pion keluar jumut mana mereka bersu kin mau mengopi berarti trio ila kijoki kon kikti kipateng. Dia orang kuno mana ada dosa. Kata cerita belum jopi kami periap Lawei mau kuno. Siapa cuba ar benai lai benai. Nampak ki air ketika mon nada election kasih mudah kediam. Apa kodom? Siapa saya orang mapi air benai. Nampak air pat hawa day benai. Kenapa dia orang pat sasak sering. Super. Kau orang mapi mentah. Kani dia kesini ke bakhadu jom jelak election. Kani dia battlefield kejakar beri thama bun sian.
Nang sakmat gen peti kena barang dai isu bandon. Kita dijeki kibar kita par kayo kakot kumong barden mana. Hene ong ya pita ni kawai. Collection lakut tasni kumangal keluar khamat jongpi. Nga Khlem Leit Ïuhkjat hapot kami Mawlong. Kamot bangan Kwah kabut. Hene dah Kwah kabut. Bandino par Lawei ju Longdien kabahai nga bang rem collection. Mara Kwah berkere masai. Bagita kibasyong kum kipanong song sirong hang lagi jaka kini bersautu mana beri tayeng mana beri nong songwai. Yang aku mu lokal beli kikan perlungang. Habang dawa badai bad kau ada meeting atau impor zeki kalau kita pula dikaya kayan ke song sain. Dalam kau ada meeting ngakren tang gini kentien ngau ngadon hang ni ngawan ada sur jong pai ba. Kam Kwah yang tak asyaran ses kapan pen keluar bat pen seperti kenal agak kecil Kam Kwah aru yang tak suggestion bersuai jembut Henry ngawan di kesur pada kababot ke decision kerai dari mas kadau kimnut watang mandu yang hapo ke komiti lepas ba donbot kaniro dai kawai ke high level committee HLC dan bok ndeng angkat lang po high level ngaru mentah kina berjumpa maki kuba perskap ba arden meneh jok NPP doi pai ba sari pai ba man kasan trem skumbi bo pai ba ulah bir kadai kadau ke tiga tabi Mawlong man collection la kadai gabli la kadai gabli si la kadai ka pai election ki kular bakin weng ki khamle mentah pai ba ni badai ke jik seneng pai ba you want sapi balai ni Kwah open sautu kai tak ikhtiar balai kata politik siya bersih berta collection kami nam tajo pi jonga kadai nam ta kibar sakha kibar sawan chinik sapartai namar kadau awe pi mena basang wat nung rai dak jing songshit rai dak jing sherhem duai pirat boble na borong thau kumbagi barden kumang elam jo pi duai pagi duai bangin ong kublai ngimtip men penjob kandu rai bu lan ni ya tercaka kabana persngan ya kajai penrio keju ya biru dan kipada duai kelama pinala benlek IT kendong ban phe kabur perken mau umdai ba PA kita ki kandidat no PA ke parti pina perken mau ba phiapan ie je lagi khon namara pi bakla mati umdai ba bakla apa ki politician ada umdai bakla apa ke government kipada na kawai kai kam be an chawai pak ki kam priya brio ki kam le dosmon ki kam le donbor ki kam to ki kam luti mau ye pitare kawai de tangga PPP ka ban khili ayo bomi wei police officer iba yang rai ya dia kan ya dia pla na pro kan poi kasa kawai ki don ki bong tang kawai ka bang sok ben plat ye pi ku pai ba long song srong ngai ngo you play bom semla pelong nga uksan lebay uweb korban uklagatan ujuat labang napsir lalongru usuri kop sielang bro dari mas pedau kita election menta kiong menta mensuah kita untuk uniform dia ngap bukti sedien ngap sengap nalor kita apa kibar haman apa lasai ya kenono karai napo dahi kita jong baginya dah yang jing sale ben ki red pipe bar ki kersan ngandai ubaningkong lada kamdon kene jing don bor tombor ye kersan lani ye ki red pipe namar bala ni shoma kare India kare ke segala country to bang burom we pat ngala ya akan ke jing la election keleng betang ni wat kini ki we pat mason we cak beriu ngompet ngam semon pendor me tambah tanggui ada Kwah banjir kenal pemerintahan burom ya kiwei ban ila dia waram tuklar bawat persan ban burom sekahok ji kiwei namara me persan ka security and safety minumla ban penting kena dan ban kadau pa ba
boleh ngaji dengan PPP Namar ngatip pada tikra bahagia jog election lama PPI yang tikra bagi Longdien berperang yang jenam lo kebagi pada kelabas siapa Nam siapa rum siapa politik berkamai sah lagi Bermat kadau kadon ke jingkot nganget bakadon ke jingkot bermat kadau ke kecil kebangan orang yepi but God doesn't call the qualified he calls God doesn't call the qualified put dia kibadon kasap kemat kadau orang yepi tani kowe tohon nasir dah pilong taksi banyak taksi driver tohon ni kata bolong officer tu lo hono ya tak kam ke ba pilong kaba lembaga jingkot pilong doktor to hono kum doktor pilong policeman to kulhon to bolong policeman pilong engineer to hono to bolong engineer namar habang long pollution ngem dia balik Kwah ya ke kiwe namar kadar ke jilong balik Kwah ya ke kiwe kadar ke jingma baik kita boleh pertas ning surum kiong hanabang tongin wara bege ke burung jong ni konspirasi hege ja ke burung kata ni tongin bisa kita ke burung mana kalau kedau ban penjat ke burung kadung kemudian buat tanglai spa aja kia kalau mulai ajar ton pehei pat ban mana pat kalau kedau ban penjat burung pat kai ka panja lagi syong mengikum dia mani kan tua kadung la lek kinong yalam jong ke speed hi pura koi baru forward kata ke burung ke covid ke mana kali ko menong mikmat pada ubah ko apa konstituensi apa kasai kanong sei ngat menong mikmat jong konstituensi mereka sei balong unong mikmat ubah ya sat ya kali berketai penrio ngakli covid mo kadu pio jerap napo kanu ka sarkar India ka jarap kiong nyo punriu kelam bakla nga mut kelam bakla ya ka jaj punriu hi pro ko ga speed pro ko we ka bada par RTI badas parsing yo sis pakar khandai klur telah keliken sa fuai klur se gadon mano perja pro par bakunta kita par bawang hana bangin kentiu ya priyo e ka burong paba kadai ka por ka ba mdai sho kan hon bar sei tamong mikmat Minokam bersih, ya kita kinong yasat, kinong tawan, berkia, ya kari, mereka jai beriu, namar kari jai beriu berta, kerana mereka jai tuat, kasih suai, kasih pang, mereka jai klo, ya no keno. Tapi kita banyak song-song, juga 17 national constituency, nggak penduar yang menunggu penyelesaian election. Hakalai pau kerta ngalami sakmat bangkit banba yang jingkia bagasion jok caj penrio kalau tuanpi ngadai ubapun ubakha ubahe ubasan hane konstituensi hapo waindo badan yak ru hangni badan kodru kapal tikal karya ru hagani kecaka ndai kebalong pat jiwai pat mau ya pintangan ni kowe nan perken mau walung klet na dew paning kong na pre kiwe pat kinong yalam kinong bikmat alki grong ho ka bertoy ayu ngin rakhi ka baka jala ka jongi benta na thai pai ba pin bisar san phoi ti kislam la phai ka kot ka khya ka pangga som la phai ka pule puthi la phai ka yo kam yo jamru shabar so sngai kun samla jongi rakhi yo som kha ke no phai shu kaya ka baca bapang som babiang kan ribaduk masuk debat kedau ka VPP ka doni ka ban kular ban kring dan kur sama na sabar minokam ban wandra yaki private ki companies ki corporation ki industries hakali ka siya ki jogi Khlem dapen mensaupat ya ka may mariang Kanda pen yonong tangih taga revenue hariban peri onong ru ik employment jogi kun sama namar kadon ke cuma about life son South Muslim ki kun sama jogi dari pai nanik straputei kata pagba kadai kacing kular kala PI yang kapor ngan perkenal pi haba song po monkey ground kiwan kita lal kyo ka isu jo pi klara ka isu jo ngam jura ki isu jo ka jonga ka di isu jo cek pendrio kam dei tak konstituensi cai pira kyo lara kabinet woi apa sura kala sai be semlo ngam dei ko pila ban penbiet le
daga kam wale ka pien namar tang san singa bu ar singa le ko jeki lai singa le ko jeki pedwi o satya bandaki yene ka san po sedang kerja lengki jo ka celah ke baca apa la sai pat la long kam no ka is relaxation kepada penjalan yang ikut sama jadi persaksian sama jadi oh ya pi kita sipon ba kibat penterha yang kacai beriu dalam mengikum ke PPP ngayon na pera kerteng jong ke PPP baru ki konstitusi pera ki beton ki candidate jong PPP lepas jong pi ya lap lamsir ngayon bagi batmai tidak seni ani kemarin lada pepsim babi san pausrem ngangai pinong babi ru yang ni san sinem ni kular ya kawai kacin kular kamangi kular kemat jong pi bawa anak kita batmai ai ka jong ngen pikwa ini tu ro khma ngen pedi tu ba kuai ba ya ba jong ka mereka kecil tanakam mata dah apa mau pi kambei takawai na ar na lai ki isu ki pun ba pet bakini ki wai pa ki political party ki wan khop support dengan ki wan lamler nanta Kipen kenapa itu sisa? Kepada yang bangsa beliau jadi kan terus kan suai kan pang kro. Hey, bapak partai, war, yes bro, apa kabinet? Maka kia mengapa? Adelbert, kadang-kadang sebab Adelbert kawan roster, daripada nak terbatai, baru nak. Kapording hami khalaya kaleman kapor Kongres kakular Bandung duk boarding hanong Kendong ni hasar Commitments na kaseng Kongres na Kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansakan tiu sha ka siaja tingka shibnai kata kalong khat arja tingka shisnem Hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya ka sap jong phi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC